mbyumviye namwe hato nabibabarira mukagira ngo ni inkuru mpimbano yahoze abitsinda. Ndavuga ibitego byashegesha imitima ya benshi babaga biteguye kutumwaza, ariko nanone agasendereza ibyishimo mu mitima y'abanyarwanda. Si ibihuha, ni inkuru mpamo. Uyu mugabo yatsindaga ibitego n'udutego, ariza benshi, asaraza abanyamakuru bogezaga umupira w'amaguru. Niba ugira ngo ndabeshya, hamagara Gatare na Yves Bucyana bakuranwaga ijambo kuri za mikoro za Radio Rwanda muri za 2003 kugeza za 2005. Iki cyamamare cyarabasaraje karahava gihinduka ikimenamutwe mu Rwanda ndetse no ku mugane wacu wa Afurika. Maze Gatare akagira ati, uyu si umuntu ahubwo ni Imana y'ibitego. Niba ushaka kumva uburyo yatinywaga na benshi, ambuka ujye mu gihugu cya Uganda, ukomeze ujye mu gihugu cya Ghana, ubabaze iby'uyu mugabo wateje imidugaro nta mbunda akoresheje, ahubwo akoresha akaguru ke n'umutwe bye. Imana asize amavuta yo kuzajya asetsa icundura. Ndakeka ko ahari abenshi mu bari bariho kiriya gihe mwamaze kumenya uwo ari we, ariko abari batoya n'abatari bakavuye mu nda z'ababyeyi babo, mureke namwe mbabwire uwo ari we. Uyu nta wundi ni Gatete Jimmy. Uyu mugabo wakiniye amakipe abiri yangana urunuka hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, APR FC n'ikipe ya Rayon Sport Football Club, kandi ntihagire umutera amabuye cyangwa se ngamuvumire ku gahera. Benshi mu bafana Rayon Sport Football Club n'ikipe ya APR FC mu Rwanda ndetse n'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi mwasabye yuko nazongera kubagarukira ku rugendo rwe mu mwuga wo gukina umupira w'amaguru. None nanjye ndaje kugira ngo ndubagezeho. Nk'ibisanzwe ni Hashman Harindimana bahaye ikaze mwese muri urugendo rwa nyarwo rwa Gatete Jimmy. Jimmy Gatete burya ngo amazina ye nyakuri ni Jean Michel Gatete, ariko yaje kwamamara cyane nka Gatete Jimmy. Uyu mugabo wa 1 na santimetero 83 numwe mu bakinnyi bagiye batera urujijo mu binyamakuru bitandukanye ku bijyanye n'itariki y'amavuko nyakuri, kubera yuko hari abavuga yuko Jimmy Gatete yaba yarabonye izuba ubwo hari tariki ya 11 Ukuboza umwaka w'1979. Abandi bakavuga yuko ari umwaka w'1982, ariko abenshi mu banyamakuru n'abamuzi neza bemeza neza yuko umwaka Gatete Jimmy yavutsemo ari 1979. Birumvikana yuko Gatete Jimmy yaba afite imyaka iri hagati ya 42 ndetse na 45 y'amavuko. Nubwo uyu rutahizamu yanditse izina mu mitima y'abatari bake mu banyarwanda ubwo yakiniraga ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi ndetse n'amakareba atandukanye arimo Rayon Sport Football Club n'ikipe ya APR FC, ntibivuze yuko kavukire yaba ari igihugu cyacu cy'u Rwanda. Gatete Jimmy bivugwa yuko yavukiye mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi, Bujumbura. Jimmy Gatete watangiye kugaragaza impano idasanzwe mu bijyanye no gukina umupira w'amaguru akiri mutoya mu duhanda dutoya twari duherereye mu cyaro cy'umurwa mukuru Bujumbura. Bamwe mu bashakiraga abakinnyi ikipe ya Mukura Victory Sport nyuma yo kwambuka umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi baje kumubona batazuyaje, bahita bagira gutya baramwambukana baramuzana. Mu mwaka wa 2002 ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda APR FC yari irimo yubaka ikipe y'inzozi izakora amateka atazigera yibagirana. Yahise yerekeza radari zayo mu ikipe ya Mukura Victory Sport mu ntara y'Amajyepfo, maze ihita imuzana. Niko kuyikinira kuva mu mwaka wa 2002 kugeza muri 2004. Jimmy Gatete ageze mu ikipe ya APR FC yubatse ubusatirizi bukomeye afatanyije na Jimmy Mulisa ndetse na Karekezi Olivier Fils Denjaman, maze Afrika yose barayititiza. Mu mwaka wa 2003 kugeza 2004 niyo myaka Jimmy Gatete yakoze ibitangaza bikomeye abenshi bazahora bamwibukiraho. Umwaka wa 2003 kugeza 2004 niyo myaka Gatete Jimmy yakoze ibitangaza abenshi batazigera bibagirwa kubabashije kumubona, kumwumva, kumusoma mu binyamakuru no ku nganda zakoraga amakayi zifashishije ifoto ye. Mu mwaka wa 2003 hari tariki ya 7 Kamena, ni tariki buri munyarwanda wese azahora azirikana mu buzima bwe. Kuri iyi tariki ikipe y'igihugu cyacu cy'u Rwanda Amavubi
yari yerekeje mu gihugu cya Uganda mu mikino yo gushakisha itike yo kuzerekeza mu mikino y'igikombe cya Afurika cya 2004 cyagomba kuzabera mu gihugu cya Tunisia. Amavubi yari ari kuri Nambole Stadium aho bagomba guhangana n'igihugu cya Uganda. Uyu mukino waje kuvukamo imvururu n'imirwano ikomeye cyane ndetse iza gusiga Gatete Jimmy ayikomerekeye mu mutwe. Uyu mukinnyi yagaragaje urukundo rwinshi yakundaga igihugu cy'u Rwanda atitaye ku kuba yari yakomeretse umutwe, maze aza gutsinda igitego cy'umutwe mu izamu ry'ikipe y'igihugu ya Uganda, maze imitima y'abanya-Uganda ayuzuza umwijima n'amarira n'icuraburindi bikabije, asendereza ibyishimo mu mitima y'abanyarwanda bose bari bamukurikiranye. Nyuma y'uyu mukino ibintu byarushijeho kuba bibi ku ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi, abanya-Uganda bashaka kubagirira nabi, ariko nyuma y'uko ano makuru yari asesekaye i Kigali, intore zirusha intambwe nta wundi ni nyakubahwa perezida wa Repubulika w'igihugu cyacu cy'u Rwanda Paul Kagame yahise yohereza indege y'ikitaraganya maze iragenda icyura abahungu be. Byari ibyishimo muri stade Amahoro i Remera, abahungu b'Amavubi bano kugenda bakirwa na benshi. Jimmy Gatete yongeye kuba nka kashe mu mitima y'abanyarwanda bose ubwo hari tariki ya 6 Nyakanga umwaka wa 2003. Ibi ngibi byaje nyuma yo kwifatira ku gahanga The Black Stars. Iyi ni ikipe y'u Ghana yari yahururanye ba Samuel Kufuru bakinaga ikipe ya Bayern Munich. Iki ni icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubudage, maze Gatete Jimmy agikwita igitego cy'ingusho kitishyurwa yerekana ko Amavubi ari inzira kubanzwa. Ngayo nguko Amavubi ahita akatisha tike yo kwerekeza mu mikino y'igikombe cya Afurika bidasubirwaho bwa mbere mu mateka yaya barabikoze. Kuva uwo munsi n'amaginga ya imyaka 25 irihiritse, abanyarwanda bose basaba Imana ngo izongere ibahe rutayizamu nk'uyu nguyu maze azongera basubize mu mikino y'igikombe cya Afurika, ariko amaso akomeje guhera mu kirere. Jimmy Gatete nyuma yo kwigaragaza hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda no ku ruhando nyafurika, amwe mu makipe akomeye cyane yo kuri uno mugabane yatangiye kugenda mwirukankaho. Icyakurikiyeho mu mwaka wa 2004 yaje kurangira avuye mu ikipe ya PRFC maze yerekeza muri Afurika y'Epfo mu ikipe ya Maritzburg United. Nyuma y'umwaka umwe gusa Gatete Jimmy akinira ikipe ya Maritzburg United byarangiye atongereyemo amasezerano, maze niko kwigarukira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda yongera gusubira mu ikipe ya PRFC aho yayikeneye kuva mu mwaka wa 2005 kugeza mu mwaka wa 2007. Mu mwaka wa 2007 Gatete Jimmy yavuye mu ikipe ya PRFC yerekeza mu ikipe y'umukeba wayo w'ibihe byose Rayon Sport Football Club, aho yaje kuyikinira kuva mu mwaka wa 2007 kugeza 2009. Jimmy Gatete mu mwaka wa 2009 Rayon Sport Football Club yaje kumurekura maze yerekeza mu ikipe ya Police Football Club. Nyuma y'umwaka umwe gusa akinira ikipe ya Police Football Club byaje kurangira yongeye gusohoka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, niko kwerekeza ku mugabane wacu wa Afurika yerekeza mu ikipe ya St George yo mu gihugu cya Ethiopia. Jimmy Gatete nyuma yo kubona ko ashobora kuzambara ibicocera aho yambariraga inkindi byaje kurangira asezeye ku mupira w'amaguru, avuga yuko atazongera kuwukina na rimwe. Kuva icyo gihe Gatete Jimmy ntarongera kugaragara mu bikorwa by'umupira w'amaguru. Jimmy Gatete yakiniye ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi kuva mu mwaka wa 2001 kugera muri 2009, igihe kingana n'imyaka 8 yose. Jimmy Gatete kandi mu makerebe yo mu Rwanda yaje kuyakinira imikino yose hamwe 42, aza gutsindamo ibitego 25 byose. Jimmy Gatete uyu munsi tuvugana yibire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngayo nguko ngo Gatete Jimmy rutayizamu w'abanyarwanda, Imana y'ibitego mwari mwasabye muri benshi. Nizere yuko abareyo n'abafana ba PRFC ndetse n'abafana b'Amavubi muri rusange mwanyuzwe n'urugendo rwa nyarwo rw'iki cyamamare Gatete Jimmy. Nge nari Hashman
harinda Imana, ineza y'Imana ibasageho mwese muri uyu mwaka mushya wa 2025, muzawurye ntuzabarye.